noma bakhulumile labanye etinhlangothini letehlukene kepha nathi sijikijela litshe sivivaneni kuthi lenyanga ayisuphela ayingapheli njengoba itawuphela nje kuleli viki lesalisombuluka sasa nangabe nemaguludla nemajiji lasetinhlitweni tebantu ayisuphela lenyanga lesetulu kungakabi nemvuselelo ngoba imvuselelo ithi akube khona impilo futhi empeleni imvuselelo ithi akubuyisele lokwake kwaba khona akuphile lokwake kwaba khona Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sengivele ngimhlangabethe ngetindlela lethi khona Dr. JV wakamazibuka saleke singena ehlelweni singena ngalo lihlobo. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Lishonile mlaleli lishonile wena wenkwazi ngamahlokohla Awulaze lashona mlaleli hayi lishonile vele manje ke hayi ke namhla unacebile mvubu naye lapha ke Dr. JV wakamazibuko sesivele singenile kulolu luhlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sithathe lelifuba salevele sivusele lapha ke kuye Dr. emsakatweni wakangona eliphimbo lesive Eswatini. Silwane semandi nguvusela wena tatewethu kuyinjabulo kuphinde sibe khona emsakatweni liphimbo lesive Eswatini siyajabula ukuthi umdali aphindze asiphe ithuba lekuhlangana siqhubeke nelihlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Kuvamile lokuthi kulolu hlelo Dr. uthinze tindzaba letimcoka kakhulu ikakhulu ngoba phela kunelive nje ngendzaba yokuthi kunelikhaya nakunelikhaya kunemango nakunemango bese sesiyaqhubeka siyakhona ke eveni sisuka khona etifundzeni engabe namhla utawuthinza le kanjani ngiyabona ukuthi uhamba naso sivakashi sakho la ngidakunika leliphuba ukuthi wephule sivakashi sakho bese sesiyeva ukuthi engabe namhla uthinza ngakuphi tindzaba letimcoka ikakhulu emakhaya. Sibonga tatewethu siyajabula ukuthi kwendlalele kahle lokuthi impilo inetigaba lokufike kube kuhleke ukuthi yonke impilo iqala ekhaya likhaya sisekelo sempilo yako konke lokwentekako eveni nasesiveni ngihamba nemfundisi Luka ngesiswati Luke ngesilumbi wakamnisi uvela lapha eFontaine akaqali ke kuba nathi kulolu hlelo utile ngaphambili wasicathathela lwatithite lolu julile tintweni nasetimeni umuntu latikhanza akuto empilweni namhla ke tatewethu simcele nje ukuthi siphetha inyanga yesibili eminyakeni lenyanga yesibili yatiwa inyanga yelutsandvo love in the air asikabi nethuba lekhuluma kangaka ngabo Valentine kodwa sesibone ukuthi asithi sigojela lenyanga
singalibali lokuthi nathi ehlelweni siwakhumbude eMaswati kokuthi lenyanga yemvuselelo ngoba sisho kusibantu abathandzane kuphela ngalenyanga le kodwa nje kuba sikhathi semvuselelo etintweni letinengi lokufaka ekhathi yona indzaba yeluthando. Kuyevakala yabona ke namhlanje ngiyacala ke kucaciseleka kakhulu ikakhulu ngeValentine ukuthi yimvuselelo ngoba bemcabanga mina ukuthi baye manje bangathandzani ukuthi nakufika lenyanga yesibili eminyakeni bese sebayathandzana shothi kufana nekuye esombeni mfundisi ukuthi uyaya esombeni kepha ke kuba nalesikhathi sekuthi sekunetimvuselelo wena kunene uthinza yona thathe wethu silapho vele ngiloku lokufanele ku sive sikuqonze njengoba kuhle kuba nemalanga 16 days of activism akusho ukuthi abantu abagege bubi ngaleso sikhathi kodwa kusuke kusikhathi sekufocusa ukuthi Maswati kukhumbuleni lokhu naloku kukhumbuleni nakuValentine kunjalo sikhathi sekukhumbutana ngeluthando ngebubandi balo kodwa lempilo ekuthandzana impilo ya January kuya kuJanuary. Ay kunjalo singede siyakubalekela vele ukuthi siyathandzana khona la endlini yekuthandaza siyathandzana sichubeke lapha sichubeke naye mfundisi Luka siyavusela Mvuleni ungavusela umlaleli ekhaya. Ngivusele Thathwethu ngimvusele nemlaleli egameni likaJesu. Amen. Amen. Nitana leti mnanzi ke leti yalaleleka empeleni tindzaba telutsandvo na ushintsha le topic uthi lutsandvo awu siyavula sonke siyalalela engabe nisithatha nesibekaphi ngelutsandvo. Ngiyabonga lokuthi akubone kufanele umoyelase lokuthi singakayiphethi lenyanga sesike sikhulume ngalo luthando njengoba kuthiwa inyanga yeluthando lo. Sineke sikholwa ko sitsheliwe ukuthi uNkulunkulu uluthando. Lokusho ukuthi akukho na ufuna nje bebe ungafuna uNkulunkulu kube ungafuna nje kumdefine uNkulunkulu. Ngeligama linye nje ungathi uluthando lisho njalo iBhayibheli. Manje lento yeluthando ke iyangena emikhakheni leminengi iyangena ebandleni. Ake ngicale nje ekhaya kubabe namake kuthi labo babe labo make nababe bafanele bathandzane babe athandze make namake athandze babe. Yelikhaya nje lakhelwe libe nesiyalo saloluthando lube lunengi ungalufuni loluthando ukuthi lukhona yena ngoba kwenteka khona emakhaya lapho ngase ufune khona kabathandzana nabantu ababathandzana ngobe loluthando manje ke luletha lempilo ke loluthando la ekhaya ngabe nje babe namake bathandzana balohlisela nakulabantu ababo uyathi umntwana mlaleli lokhulele kubatali lababili labathandzanako uyabonakala nje uyabalansa naye la ekuphileni kwakhe ngoba uyalwati loluthando lwababe namake bahle babuta ke bantwana ukuthi ngabe vele babe uyamthandzani make sinensayeya ke mlaleli lo wena lolalele nini lenithethene nibabili nithethene kumbe ngibabe namake kuthi loluthando lendlela leniphila ngayo la ekhaya iyehlela kulabantwana labe kuyashayana nje ekhaya molase bashayane bobabe bayethukana bayadubana baba uhlangalala ekhaya uhle baba alala kuleli kamelo make ulala kuleli kamelo noma ungathini that is transferable uyendlulela kulaba lahlala labantwana sinetichwala nje ku society ngenxa yokuthi kulahleke ekhaya uthando kulahlekile ekhaya uthando angathi ke uthi ngithi ke ngila emsakadweni ngathi inyanza leyo siyinyanza leyo wathi lo mnyaso eTanzania iharambe ngoba inyanza leyo mbamba ufuna sithwala umkhono enhloko ukuthi siproducer situkulwane lesinenzondo ngendlela lemasayo sithethe ekhaya ubone make umfana aphatha kabi uyise
wathi Ntombazana wabona uyise aphatha kabi unina. Wathi Ntombazana nangabe kukhona umshado kunje ngeke ngize ngishade mina. Ngala kulakubonako. Nyanza leyo ke leyo. Ngithi ke sinesayele enkulu empeleni ngiqinisile angathi uthi ngibani lo silalele manje kuthi uhlala njani nje wena uyathi wathi wakathi lo mnyemo la siwathi na ufuna ubona intombazana ukuthi injani taba njani emshadweni hamba uboke makwayo. Nangabe ufuna kubona umfana ukuthi utaba njani emshadweni buka lo yise. Ngoba le ndlela la ngiyo lo yise utayendlulisela kulomntwana noma ngabe uyathanza noma akathanzi. Kukhona into esitendlulisela singakakhulumi nokhuluma. Angakamhlalisi phansi wakhuluma naye wamtshela lutho. Angakamhlalisi phansi ukuthi naku ngale ndlela kuyathi naku lokuthiwa iosmosis. Khona iprocess lokuthiwa iosmosis. Shothi ngiko laba bescience bathi umntwana ufunza ngekubuka ngelizinga lemashumi lasikhombisa ekhulwini. Yeah. 70%. Kuyakuba. Ungakamhlalisi phansi uthi 1 2 3. Yeah. Yena athathe 1 2 3 ngeke ukubuka nje. Ngalokubuka nje. Kanzi phela lomnye kucala useseswini. Uyabona nje nase kukhahlela lokomntwana. Mhlambe ngikhuluma nawe nje udethwele une stress salokudethwala ubo wathi uthi lo mntwana le stress isicala kwendluliseleka kulomntwana na loluthando umntwana uqale mbambamba mfanele uqala alifunze makwakhe aseseswini samakwakhe umntwana aluve uyeva lo mntwana nje nakabanjwa lapha kunoma kwakhe noma hamba kulesi sisama kwakhe ukuthi uyathi I am getting ready to come up into a situation where I am loved and expected. So isaye enkulu man manje ke usuyangitshela ke ukuthi wena babe lo waphika umntwana sewuba ngestress ke kulombatana lona lo wami waphika lo mntwana ngithi so une stress ke manje kodwa ngiyawuthi lo mntwana wakabani wakashongo wakabani ngoba nanguyise uyamphika lo mntwana uyakusensa alesiswini sevele uyakusensa ukuthi make kune tension like awu ngiko ngithi molase inyanza leyo lenzaba ethanda ukuthi iharambe asesibuyele emva sithi sibe ne attitude ukuthi we are sowing. Yeah. And whatever we are going to sow stakuvuna. Stakuvuna man. Stakuvuna ngithi ke lo luthando lolwakhaya sine responsibility ayitalwe kumntwana khanze yalungiselwe kahle nefika lapha athole bo baby shower uyakusenza lo mntwana noma abanjwa ngile tandla tama kwakhe uyeva ukuthi nombala kunothando ngange ngibuke makwami akuthathe lokweliswana kubambe nama bengenda kusho ukuthi abese uyakumassage kahle lapha ucommunicate luthando loluthite lwendlulela kulomntwana. Leyo nto leyo utawuthi wena into lencane kanzi itawu affecta situkulwane lo mntwana lotelwe naye utawutala abantwana naye a reproduce office kule kind la loluthando lalufunze walumunya kuma kwakhe bese uba ngiloko manje ke sinemsebenzi ke ukuthi la emakhaya siphile loluthando njobe kuyinyanga ekhuluma ikhumbulitana thando nje ukuthi siyakhumbutana sifaka nemvuselelweni ukuthi hey Nkosi yami asithi siphila luthando sathi ukuthi asitiphileli nje thina kodwa siphilela titukutlane letitako kunebantu nje lamhla lese bakomita ababulale bantu lebanga namsebenzi nebantu lebanganawo umuvo ngobe bakhule bathi umhlaba ubathanze emakhaya bakabathanzi baphuma bangene emajele indzaba yani isuke ekhaya Lutsandweni lwasekhaya. Luthando luyabulala nangabe lungakatholakali kahle luyambulala umuntu lumlimade mina nje ngihlabunyanza leyo la emsakatweni ngifaka imvuselelo ngithi awu bobabe ake sibuyeleni kuma basics ngoba nalomntwana lophikwako nalomntwana longondliwa nguyise nalomntwana nesibongo sakhe kuthiwa wakamhlanga wakashongwe baba wakhe khona nalomntwana lento ilimale ekhaya. So ngithi babe namake asilungisele ibudlelwane bethu. Number 2 asekulungiswe nala kubantwana silungise nalokuphila nje khona la ekhaya uyathi kuyendeka nebantwana basaphila benyanyane nje bantwana badalwa nzawonye yini bakithi uyathi ube ngithi nje thani ke sowubatele sowubathanzile
sale wakha indlela phela make nababe ukuthi labantwana batsandzane bangakhompete uyabona nje indzaba ya Joseph ingivise ebhlungu ukuthi noma uNkulunkulu bekahlose injongo yakhe uthi ingivise ebhlungu lenzaba ukuthi Joseph asowuthengelwa lijazi abathengelwa labanye beautiful coat of many colors lapha lijazi lihle babe lisuka enhlitweni manje abathengela selisusa indzaba ke yebo ke na ungakubuka ngalendlela ngathi kwakwenda kwenkosi kodwa mina ngisathi buta uthi kunovela uyise abengabathengeleni lamajazi lafana kubonke athanda uyathi khona nje mntali njengoba ngikhuluma nje nyalo lamoyeni umntwana wakho bantwana bakho uyabakhetha kukhona lo sinefikile uhlale naye umhlekise kukhona lo ungabahlekisi uyabona yini ukuthi utshala inzondo sisakhuluma ngenyanga yeluthando nje ase ulethi imvuselelo la ekhaya reconciliation bantwana bakho baphathe ngekufana ngoba le ndlela lobaphatha ngayo itawenda uthi noma sowufile kukhona emakhaya la bathe khona nabafa abatali kwafakwa bangamabhekedwane umntwana wabheka lena ababhekelene bagijimisana abantwana kwatshala umntali ya kwatshala umntali kwatshala umntali ngithi ke lenzaba lena iyengce ingene nasebandleni yongena nasebandleni ebandleni ingene nasemangweni uyathi emangweni ukhanze nje uthi aniphilelana namakhelwane anathisane mandi aniphilelana uyathi lento ingene nje ubese kuba imidlela lesiphila ngayo lokwenyanyana sizondane kube ungaze uthi lomnye vele kusho ukuthi nangamkhanza lo muntu ebusuku ngambamba ambulale ngoba akuphelele uthando kubantu sithi siyamemedela ke studio namhlanje sithi sinemola alubuyele luthando asesilwakhe kuma communities asesibuyele silolo wakhe luthando kuma communities manje mfundisi uthini indzaba lapha yelibandla noma bese ugijima ungena emangweni yebo ngiyanaka lokho ukuthi indzaba yelibandla ngilapho letinto dikhwetelwa khona kepha ngathi kuyendeka ukhanje nje nasemabandleni kuyingwene entsha Nkosiyami kusuke senginjani lapho Nkosiyami uyathi kube kuthiwe thina asithandzane njengoba naKristu asithandza walithanda izwe kangakwazi wanikela nangendodana uyasithandza uNkulunkulu bhekani bantwana wasithandze kangaka uNkulunkulu wazi wasibida ngithi bantwana kodwa ukhanze khona la esontweni kuyenyanyana kuyazondwana ake ngiaphile kubelusi mina bafundisi ngoba ngikholwa mina uThimo la senayi ngalunga la kubafundisi impela nje mfundisi lemshumayeli la ungilalela khona na kungalunga la kithi kulunge kahle la kithi ngoba we ukhanze uthi bashumayeli kwabona nje bahle bana baphathana kabi bashumayeli bayaqoshana bagijimisana bona bashumayela angangena lona uhlebala ubone nje ukuthi Nkosi yami kodwa vele kwaSathane sekulibambile libandla kulibambe kulithi nkli selupholile luthando lwethu emabandleni nebantu ke natata ufika bafika labandleni bakhanze kubanza vele siyabanza mpo ngiyacela ke mina sibe nemvuselelo Nkosi yami angadimani moya sister uthini ukuthi emabandleni kwende njani uqinisile ingakaphelele inyanga sisho lokho mvuleni sisho lokho kwemlaleli kokuthi noma bakhulumile labanye etinhlangothini letehlukene kepha nathi sikujela litshe sivivaneni kuthi lenyanga ayisuphela ingapheli njoba itawuphela nje kuleli viki lesalisombuluka sasa nangabe nemaguludla nemajiji lasetinhlitweni tebantu ayisuphela lenyanga lesetulu kungakabi nemvuselelo ngoba imvuselelo ithi akube khona impilo futhi empeleni imvuselelo ithi akubuyisele lokwake kwaba khona akuphile lokwake kwaba khona impilo ke noma lihlelo impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sikhumbuta wena mlaleli welihlelo ukuthi Nkosi yami awutinyi kunye nje utibute lokuthi nangabe bengathiwa nje lapha sisihlale sibe isiyingilidi isekle
ungakhona yini kumalam khathini ubabuke bonke ungakafake emagudimas yeah ubabuke bonke ngababuka babukeke yini ngoba nangabe kungeke babukeke bonke kusho ukuthi kukhona lijiji enhlitweni lonalo ngalolo longekhona kumbuka ya ngikhumbula na ingoma mola silethi selupholile uthando lwethu thuma umlilo yeah ya bengithi ngisathi ufuna ukungena kukunye nje lokuphazamisa lothando yes ya lukunye nje uyathi nakakhuluma umpostoli Paul nakakhuluma lapha agcotshwe ngumoya ongcwele angikwathi uqotshwa lokunje uthi luthando kalubeki ngelesingisi luyangithandzisa luthi does not keep a record of wrong yabona ke Swati ke kufuna ngibese ngiyalandzelisa lamagama kodwa nje luthi kuze sithandzane kahle kuze lento lokuthiwa luthando ibe khona ibe cultivated la ekhaya nasebandleni nakuphi nakuma communities kufanele ngalama magama ayikho indlela lesingathandzana ngayo uma ngabe sitawubobekelana emaqhubu singaqolelani athi Jesu thukuthelana umpostoli Paul athi umpostoli Paul thukuthelana ningoni lingashoni nelulanga la ekhaya yathi lokunengi nje nasingakhuluma mola se kuthi kucatshwane njani emakhaya kwasuka ngokuthi siqalane kube khona lesikwendako mhlambe lomnye langakuthanzi uthi kodwa ngibese Satan uyathi wathi ke angaye ngiliphi lijali lihlabile uthi kushoda usori la ekhaya ungaqolelwana la ekhaya mlaleli mhlambe ngikhuluma nani nje inkosi yami nilalele uyathi ngeke niluvuselele lothando lweni luvuseleleke kahle sikhiya lesikhulu uthi ekhaya bathi bantu nangabe tingakahambi kahle tinto bakhone bese bahlala phansi bathi ngiyaxolisa ngiyaxolela lapho nanento njalo kunqibilika tinto lapho kuloluthando kungazi ukuthi uhamba ukukline lemithambo yaloluthando noma ngabe bese kubloka tinto lapha setiyavuseleleka ngoba niyalusevisa loluthando lweni kalama emagama ngalokuthi nilungise lobudlelwane benu la ngabe kukhona lokungakahambi kahle sekukhuluma into yeye bona sesingagcina hayi ndodza make wenta tika lapha ngeke ngabe kusangayo wenta make uyayona lapha ethi ke ndoda cha akubuye umndeni uyabuya umndeni lapha na ubuye umndeni isuke ethi ke cha sesikhulumile nginikeni 5 cent iyambhobosa ke lo 5 cent nayimbobosa lo 5 cent yambeka ekhikhini hayo uyakhululeka bahambe abantu bahamba bayabhekana namanje nase kuthi ke usuke ke make kufika ibirthday yemntwana umbirthday yemntwana uyalungisa ikhekhe make ubitha ke bantwana ke sekutowendi ubirthday phela yalo mntwana indodza imkhiphe ezuka leyambhobosa imbobo mbeke tafuleni uthi ke lo make nasakhuluma kwaba nelichwa lengekhathi la ngeke lithinze la alilingakhulumeki lelichwa ngoba ungeke uliphathe kodwa kwaba lichwa lengekhathi uthi ke kusenjalo cha kwenye phinze kufike lo Valentine sekufika lo Valentine abesadudana phinze aqale makhe alungiselele Valentine nje emakhetheni kube bovu lapha ekhaya kube nje aphinze apheke this time uthi ke ngase ngipheka kudla la kuthanza kwapheke oxtail ngalanza nemakhekhe ngapheka nase sihlele etafuleni aphuma ezuka ngibebele ngce uyabona ke manje sekungene sona into lengasalungiseki leseyenda kwakuthi noma ungendani la ekhaya kungakadilishwa nale forgiveness lokuxolelana luthando ngeke libe khona uyathi ngeke ngithi kulabasha nabatawushada nawushada noma uthatha umfati dihlole ukuthi ilevel ye tolerance neqolela kwakho kunganani ngoba le emshadweni le institution yemshado la kuyiwa khona la kuthandwa nakhona ngeke kwendiwe ngaphandle ukuthi siyaxolelana akafake igeji ngalama emagama akafake igeji
Namhlanje mlaleli sikhuluma ngalo Lutsandvo elihlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sesivile lokukhulu ukuthi bamfana bafundza lukhulwini kubatali babo futhi ke lokuyaye kwenteke ukuthi i-role model yemfana yekucala nje kuba ngumtali wakhe. Asichubeke lapha ke mwelase elihlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Siyabonga tsatse wethu, ngicabanga ukuthi sibekele babe mnisi watsinza into letibalekile mhlambe sesinga niketa umlaleli mhlambe kube khona naye la kushoko kulesihloko. Kunjalo mlaleli washayishile lapha ke mwela sesovele ukhona umlaleli loselayinini siyakwemukela emsakatweni sawubona. Yebo chibile yebo. Yebo nangu ukhona lapha ke dokotela. Ngiyamva masibuko naye babe mnisi ngimabandla Nhlabathi. Khankusi yami ngithi kasibonge letinhlelo labasentela dona leti njengalethi sitakhela live kuphela kokuthi nje kufuneka lokho ukuthi njengalo asho nje emnisi athi inyanjani yana kufuneka ke naloko ukuthi kube nangabe kwenteke njengoba nyalo nje sinesesihlaba nenhlanhla live lethu selinendlela yokuthi kuyosondwa emiphakathi kungazi ukuthi ke kungathi kufika leti khathi leti njengaleti kuvele nje kube ngiyezwana ukuthi bantu baye emphakathi yabo bayokhulumele etikwanako lokunguloku kwentele ke lokho ukuthi sitawuva ngalokufana nako sonke ngoba nyalo nje lo silami emsakatweni utawukhandela khona abangawulalelo umsakato kanti nase kusho babeshipho wathi yezwana buyani emphakathi tontwa imithandazo emphakathi bese kuba nalesi sihloko senhlalo emimangweni utawukhandela ukuthi lo uqalisa kwalendlela yekokuthi abantu babe nenhlala kahle ezweni uhamba kahle umbono nje ke Nkosi yami ngiyabonga Gcebile nawe babe mazibu namnisi. Kuyevakala Mantini uyabeka lapha ke babe Nhlabathi umbono wakhe babe mazibu. Siyabonga tsatse wethu simbonge nje naye waNhlabathi ngoba ungilomunye webalandeli baleli hlelo futhi uveta imibono leyakhako naleya embili indzaba yekubuthana emimangweni sibuthane emiphakathi ngikhanza ingulenye tindlela lebalulekile ngoba vele Siswati sithi injobo ithungwa ebandla. Kunemlalelo akhona elayinini sakwemukela emsakatweni sawubona. Sanibonani ke kune. Yebo sawubona. Yebo angwakamamba mina la eMdumezulu ofisi. Yebo Mfuleni. Nkosi yami bafundisi bami siyababonga kakhulu lengitakuphawula nje kokuqala ngawuphawula ululwimi lwabangwane lukhona bekunene kungabovama singisi kakhulu thina labadzala asisiva kakhulu singisi siyathi bafundisi uthi nifundzile kakhulu cha angingene lapha esisi noma kuthela ama minute nje la lemali indlela yebantwana bekunene kude longayenta kona ngoba abantwana ekhaya nawubatele abafanani tandla neva kambe bekunene kuyevakala abafanani tandla tekuphatha abatali manje ke ngeke utendise ngebantwana lomunye utawuta ngetandla ekhaya kanti uyanathi senide mandla ekuthi intondle lomunye etaphethe singwana ngeke ufananise lento leyo etendise ngamabomba kakhulu nawulikholwa bekunene ngibonga nje bekunene luhlelo luhle kakhulu uhlelo nami ngilomunye lebekalalela kwase kuhisheka ke kona kukhula ukuthi akusavukeki kushayeke incingo ebusuku ngiyabonga kuhlokoteni bekunene nalejale liphumako la kaNhlabathi libeka kona imiphakathi iyafuneka ukuthi ibithe sive nakunetinkonzo ngiyabonga bekunene kuyevakala Mfuleni dokotela siyabonga make uteka yona wanthulini
mhlambe nangabe sanzise emagama esilumbi ebeyincane kunjani ku vele nalolu hlelo naleli khala lesiswati utsinzindzaba babe uyibeka ebudzaleni kodwa ke thinele lesikhulumako la sikhuluma ukuthi emaswati athi lugotshwa lusemanti nawulugoba ke lusemanti luyagobeka selungaphunyuka lolo luphunyukako kodwa ukhanza ukuthi luphunyuka nje nawe uyendile inzima yakakho uyilimile lenzima yakakho kuneko ukuthi ukhanzele nombolo seyinkulu leleklayako lelenhlanhlathako nako lesikushoko ukuthi akuphunyuke lokuphunyukako njengoba noma kugaywa uyothi sowuphekile isitambula ukhanze sikunembila longakafahlaki kodwa akube khona inzima lesidlalako njengebatali leletha kwakhiwa nekwakheka kwesimilo. Nguva kahle dokotela ukuthi asingabe sephela sesinekatandla ukuthi engani kunje akube khona taba kube khona lesikwentako kude kutawuhamba kuhambe kahle ngibona ngathi sikhathi sesiyasimenyetela yebo ngibona ngathi kanze kunenzatshana lapha ngicanze asimphendule molasi ngoba ubekisa ngento lekabi lapha ukuthi labanye beda ngamaplastic labanye bede ngamaplastic bese lo mtali sewunjinja lendlela laphatha ngayo labantwana bakhe injinjwe ngilamaplastic kanze kutawendeka lo munye umntwana usebenta kahle vele nangabo umntwana usebenta kahle vele utawuletha lokuhle ake ngithi nje badelwe ukunathishela kunesoja kuna plumber kuna lapha kulabantwana ngeke kufane namashanela namashanyela mhlambe mashanyela nkosi yami kude vele la kuletha kala lakholako kumbe nje nalokuchaza leli plastic ukuthi akusilo luthambo lolu plastic alusilo luthambo uyabona ukuthi uteka mina ngiyabonga athi abhoboka ngoba batali labanengi babakhethile abantwana babo ngalama plastic ukhanze ukuthi lo mnye uyathi wena mntwana mhlawumbe ngikhuluma nemntwana nje lo ngilalele nyalo uyakwati lengushoko awukhona imbamba vele ke uba awubelutho kulabatali labanjalo nakufike wena nje ubabona bakuswacela ngoba ukaphathi lutho kanzi nginte mbamba vele futhi ke lokunye mnisi kukhona lokunye longawukubamba njengemntwana yebo ake ngibekise nangabe nje kusebusika sekufuna ke ukulungisela ukhipha umquba nembala lo sithusheleni lebefanele sangene kubhadala umuntu otakhipha umquba so sibaleke singisi nakamse sengimongile sewumongile so ngekile akabonge lo mntali angabuki lesingwa seplastic ngoba la kungena khona le moto levilitako vele lo mntali sowutaba ngathi wende lokukhulu loya kanzi kungemandla akhe awubatali kuthule emakhaya bathanzeni bantwana benu noma ngabe phela emandla akhe amafisha mthanze lo mntwana wakho lokukhetha kama plastic kuyahlupha lo hayi kuyevakala yona ngathi ithanza kuba banti ngathi beyifuna sikhathi sibe sonke siphelele ngoba ingena kuna night topic bese ngikhuluma ngayo nje emini indzaba yokuthi sikhona abantu abadzadzewethu noma sikhona abantu abemnakethu nasekuthiwa soshonile bakhuluma la emngcwabeni ukuthi nasekufika isikhathi hawo abasabonakala inqumbi elide leyo solo ngilaye elithamveni umuntu usukakhulumela kubukwa nje kanzi la elithamveni lo lithamvo alukho ngikongiva ngathi nisidojile mani ngathi vele sidinga isikhathi luhlanyelwe lo lithamvo kukhulunywe lihlanyelwe lo lithamvo ngoba kulikhulu kumatima umsakado kaNgwane liphimbo lesive Swatini angathi noma simthathe wekugcina noma sitawubanjwa nge-8 kusho ukuthi ke angimthathe ke umlaleli wekugcina
noma ke bataba babili siyobanjwa lapha ke nge-8 angikuthathe emlaleli emsakadweni wakangwane siyakwemukela sawubona. Yey, silwane semandla. Semandi. Silwane lesinemandla semandi. Sho ngabe ukuthi siyevakala mani. Lelo lwenu lumnanzi mani. Kepha nje dokotela siyamfisela inhlanhla lenhle mani ukuthi akaqhubeke nalo kufundisa. Siyajabula dokotela usibongele mani silwane semandi ukuthi siyamuva sine sila kumalinda. Ngiyamuva nje nemfana wenaku. Mfana webhodi lemdumezulu sokwathi walicawe lasemdumezulu ngiyaliva impela liyabuda. Kepha nje mina ngingathi kude lenginakubuta lokunene. Ngingathi nje dokotela aqhubeka siyakuva nje sinebo 7 days la kumalinda utakahle nalokufundisa. Ngoba uma ngabe solo nishumayela nje kancane kancane itawugcina ivakala njengoba nje ashito nalwana ungathi ungabuya nala emiphakathini libose nishumayela manithole lithuba nathi siyawujabula. Ngoba ngiloko nje sibongele kudokotela ngosiyama kaqhubeke dokotela. Siyabonga kakhulu Thabethe nge-7 days kumalinza. Siyabonga kuba kumalinza. Uhlokoloda ke lenzaba lethindwe ngubaba enhlabathi. Elihlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Asinqeni ukuthi mhlambe nabahlangene lapho bahlangene khona emphakathi bangasibida. Kulethi hloko nje letiningi lesesike sathi thinza lapha elihlelweni. Kuvela sifike sibeke lawo mabili mathashwana emagama. Luhlelo ngakwethabela lokho ngoba le kungena emphakathi sikhanza ibalekile silwane semandi. Kunjalo mlaleli sesitawuthatha lomunye umlaleli loselayinini siyakwemukela emsakadweni sawubona. Yes msakadi kunjani? Ngiyaphila mina unjani wena? Hayi siyaphila endase eshiselweni siyaphila endase kumabona bulawo mfethu. Sengikuvusele ngavusela nemfundisi nadokotela uthi umuntu wecala akadumise kakhulu ama contributions ebalingani so 7 days namabandla ngiyabeza impela lokulaba kushoko nje especially kona lokuthi kungagcini emoyeni kepha nje nifike nakithi kumabona bulawo emphakathi into sifundisa nje simbona ngemehlo nathi sibutele lokho lesibonako lesikuzwa live vele nikusho. Bese sengibuta ke sisakhuluma ngawo lenzaba elithando ibuhlungu mani ngoba Lutsandvo umuntu uke umthanze kepha ukhanzene ukuthi akakhoni yena ukukhombisa lwakhe elithando ukuthi lapho kwentiwa njani vele basikhuthada ukuthi umuntu umnikete elithando kepha yena abe enter the opposite. Ubaba sewenda ukuthi kube nemahlandla kepha yena kube ngathi nje ubona lokunye noma yena ufila lokunye ngawe kumele wente njani la ngabe simo sikanjalo. Ngumbuto loyo. Cha ngiyalalela nje ukuthi sitawuthi ngikuphi lolo thando lolo noma kusesondweni noma kusekhaya ngoba nangabe kungimake nababe impendulo yehlukana ngoba phela kufunanga sibudane la ekhaya ukuthi wena luthando luthola kanjani uluva njani nababa akhulume uthi yathi ngiva mina ngikitata uthando this is how ngiluthola ngalendlela le nama ukuthi awusho bese ke umsebenzi uba ukuthi ke sengenda lokhu lathi te uluva ngcono luthando nangikwenda bake bathi ngesingisi love language manje ngathi ke Siswati kuthiwa Lulwimi lokuthandzana kunalukho manje ngiyamangala ngithi ke mina uthi lona uyenda manje lo mnyaka endi nekuthi ke kuqale nini nemba ikakhulukazi nakumfati nendoda ngoba bona nabangena la kufuna bangeniswe ngilo loluthando uqala nini ke nasotawukhanza ukuthi lomnye soyakwabala lomnye yalithukulula
inonine layo le yenda lokuthi sibe nemibuto leminengi singakayiphendula inqo ngoba kungena kwethu kulenzima singeniswa ngololuthando kepha ke nasekujikile sekufuna bese siyobuka lemuva ngoba lokhu ngilolo bese kwanzisana ngumkhuhlane lekuthiwa iGBV ngoba nasekude luthando sotakhanda sekungena kuhlukubetana sesingilapho sitawubuta khona kuqale nini noma kona lo ngakendi lokuthithe kwase kuvuka lokhu kodwa nje ke kahle kahle noma kusekhaya noma kusesondweni noma kusemsebentini lenzaba yekusilabantu ababuswe luthando nekuthandzana le ngikona kubalekile kuyevakala dokotela kepha utawukhumbula mosi ukuthi kukhona kubamba bese sekuba khona kuteka na uteka umfati ngesiswati uyaye umtshele ubatshele nebakibo ukuthi ngifuna kumthatha ngimbuyise ekhaya bese ke lokubamba nginakube bakwenda ukuthi utijumele nje sebayakubamba sebakufaka esibayeni phuma cebile sesikutekile ngicabanga ukuthi ihamba lenzaba ihamba lapho ukuthi bangibambile nami bengithi ngiyatidlalela ngithi ngiyatijola bangibamba lemvo beyisengekho le enhlitweni ngiko ke sengidakuthanza kancane uphemvula nje babe ukuthi yena uyangithanza angivela umtekiswa ukuthi uyangithanza sengidamthanza kancane ke mina yena angithanze kakhulu ubuthi akuthi kubangwa yini sengibuka ke lokubamba nalokuteka Cebile uletha luhlangothi lolubalekile lokungenteka luphendula kahle umbuto wambethe eshiselweni angithi ngiko sithe singase siyabuta kuqala nini noma kuqale nini lesingakusho ngenxa yesikhathi sakho ngikona lokho ukuthi ngicabanga sisike sakusho empeleni nakuletinye inhlelo yona lento yokubambana ayiphele akuphele nje indzaba yokubambana umuntu ningakakhulumi esiswatini kuthiwa umuntu umsoma kanenge umsoma kuthakugane phinde umsome ukuthi umthathe nakangakavumi msumgagadlela ngoba lokho sowumentisa into langakatimiseli langakalungeli kuyenda kutase kuvela ke letinto ke sokhanza impilo seyibamunyu la khaya amen awu sengiso sikhathi imlaleli womsakado wangwane ungathi nje sitawushaya silibeke lapho lihlelo ngiyabona lokuthi incingo yabhanyabhanyata banenge lebe bafuna ukuthi kube khona labakubutako noma ke babeke umbono baphawule ikakhulu kiloluthamvo angunike dokotela uvalelise kanjalo nababe mfundisi Mnisi ngicale ngawe Mvuleni. Asibonga mlaleli kuba nawe ehlelweni siyethemba inkosi takusida sithandzane ndamakhaya. Asibonge Cebile sibonge kumlaleli naloshayile sesiyawushikisha tandla kubabe Mnisi ukuthi mhlamba abuye atotsi kwenabanaba ngoba naku letincingo tisabhanyata ngoba siyafisa lokuthi lenzaba yekuthandzana lamakhaya ayibonakale isisekelo sekuphila kwemindeni nemimango nelife ngevuma komntali ngalokulandzelako sitawudibana. Siyabonga kakhulu mlaleli ukuthi useboleke indlebe yakho nami sengivele ngiyavalelisa emlaleli womsakado wangwane ngibe nawe eliviki lonke sengivele ngiyawuthi kuphumphumula kancane sikhathi emsakadweni wangwane seyibumbene insimbi yesiphohlongo enzambama libito lami ngicebile ngwakamvubu sibongo ngiyiwayithipho lingisi lesilwane semandi sengiyavalelisa bye bye. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo.